Hallo, agus fáilte Eig A Mhòd luchd, a mis sin is fasgur muach an Aig A Mhòd. Aper Shalian. Han Taghadh mór mar páiste bhíon de bheantain is sin canar arách. Sin beantain an Alba a hanna sáiste na 3,000 troi. Han Taghadh mór be can a bharach na 4,000 troi. Sin ge ma mór. Ach, le bhí gra sin ge hiantach han Taghadh bec na sáiste na an Taghadh mór. Han a henne min sin orra is gas go bhfuil an Taghadh mór e coiad na sáiste bhun i ghlawn. A tá mis a gáil seo isteach nach é síise is a fíb mhór. CBBC Aig A Mhòd. Who's Gianni on the ball? Well, Chadúir mi colm hín chun a bhát in nuri, agus mar sin le mi I tréine agus ha mi I seo. Tred, ha mi féirí. Na sé haisam nach eilú móran shiny anna gurric seo Emily. Ach na ga ús dragsa mi ham a charatin seo dul gar cynta nach eil. Ha! Galéfa, de in hon an asyn dul gwael. Hanna chlasú! Wel, seo gwyta, mae ha na ffachlan, Emily. Fy siai stéisiol, 3 ga hyn. Siad gilin morún, ja hóg I morún, sé seo a blenur ag solas jej. Siad gilin morún, ja hóg I morún. Nach siúf a mat de chorm sa hamlin is, Emily. Tars ma ha. Siad gilje morún, a hógach ma hawn, sé seo a blenur ag solas jej. Siad gillian morún. Emily, sgwf. O, fa sydd ffata na byfysyn af am I lŵr. CBBC Aig A Mhòd.
Ma caríú Emily, bheit sin scanneall, bheit uamhas a chéad má, aber talan a hacad. Té go fat hair a bhí clúich a fíb? Well, ha mi bhí clúich an fétan son 3 bliain inis, agus ha mi bhí a clúich a fíb fór son bliana. Wow, agus a bhfuil a fíb fór a cóir do chrúd na sead? Ha. Ag a mana sear nach chéil, a fuam na smór tí na machas nach chéil? Ha. Ach a sin scanneall. Agus té go trí sa bhíos a dúnú practice? Ha mi dianú practice céir turas gach seachcan. Céhir tudas gach seachcaid? Ha. Wow, ha mi smaoich go buchóir ása sin na dhéanú cúteach gad a bhogsa. CBBC Aig A Mhòd. Nes is toch nog aan mijn maat shine nul en weer kloeg instrumenten. Ach, ha mijn maat stuurde. En was hij das al koos vakantie? Ha! En ja, 3, keren. Ja, ik stop nog pakken de warme practice. CBBC Aig A Mhòd. Wel, get a set dafyr a han haigrian en coni a jersach tra heach yn yfod. Cyw, cain hyf gyfel na program yn fat von fod ac yn riaichin channel YouTube BBC ALBA agos iPlayer y BBC. Bydd tŵn o'r gach yn ymara.